parlamento esikhulene sonke. Phela usisiNoxolo anikeze imali egameni lenkosi Jesu. Baba siyabonga. Baba siyabonga. Baba siyabonga. Baba siyabonga. Baba siyabonga. Oh, yes. I'm letting down. If I'm letting it go to what's the Nazareth? You know what's in the Lord. You know what in the I'm full of what in the if I'm letting it go to what I'm possible now. Who's a possible now? Jehovah, Hallelujah, Jehovah, Melissa, Jehovah, Vikena,
Umewasabelela. Ukiusabelele. Geligelanga. Wakilepanganyesewa. Esulwe. Lepanganyesewa. Nakapati komhlaba. Lefuwa komnyama. Esaliseko yalo. Likuwe. Likukuphela. Likuwe. Likukuphela. Likukuphela. Likukholo. Olaba. Likukholoba. Onabasa. Likukholoba. Onabasa. Ubalekela kulo. Uyalondela. Ubalekela kulo. Uyasizakala. Ubalekela kulo. Impilo yakhe ayifani nengosola. Uyaphela. Sizakuwa kuku. Uwasabalonge. Wasesaifishi. Watisara kalifa gani. Watisashia mwaka. Atisana bako. Sala kalifa gani. Linabaka. 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 Sesule ufeni. Sata sabona. Linabaka. Linabaka. Dinamon. Thank you, Jesus. Hallelujah.
Alibonga igama lenkosi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Alibonga igama likaJesu bazalwane. Hallelujah. Akabongozayo. Amen. Hallelujah. Amen. Ingxaki abantu abaningi uma behlabelela bahlabelela umhlabelelo because of bayakwazi ukuhlabelela. Alibonga igama lenkosi. Sizobingelela nje bazalwane. Ya abantu abaningi bayawuhlabelela umhlabelelo. Hayi ngoba besiva kahle ukuthi lo mhlabelelo yipi intshumayelo oyidlulisayo. Kodwa bahlabelela ngoba nakho amazwi wabo emnandi. Hallelujah. Egameni ehlele Nkosi Yesu ngicela siuhlabelele kokugcina nje lo mhlabelelo umgcano wodwa egameni likaJesu mase ngiyezwini lenkosi sizazobingelela egameni likaJesu. Akavumeli unyawo iluse Hallelujah. Lumi ngaphambili bazalwane incebo yabasifulali ndisindisiwe. uYesu uyenzele inceba impilo leyami. Hallelujah. Ngiyakholwa bazalwane ndisindiswe futhi ngikholwa njalo ngoba uJesu wayifumana impilo yakho umhlabelelo thina ndafunyanwa Nkosi yami. Azogqithi umvesithi Nkosi yami izulu lakho athi lona lilikhaya lami. Hallelujah. Amen. Ya lazifumana likhaya elilizulu. Hallelujah. Amen. Ndihlubuka umkani bamazulu bazalwane sahambe emhlabeni because abangabudliyo ubomi basezulwini beselapha phika noma andikho uyaxoka ngeke ubuye ngale. Jesus. Kodwa ke sisazoxoxa ukuthi uphila kanjani.
Sinisweke bazalwane nalapha endlini ngathi andiboni imkami njengoba ngashadanga. Egameni ehle lenkosi Yesu anijuli ivina ngenhliziyo leyami. Andiboni umfazi onganifanela esingahlabelela naye sinqamane egameni ehle lenkosi Yesu athi xenyuka nami ndizive ndinyuka egameni ehle lenkosi Yesu andimboni futhi andifisi bazalwane uthini and wansikholwa uqalise umbone umkakho ngaphambi kwesikhathi shuthi wena uphikisizwe xa sukuba lesithi uzungalichiki imisi uthando ngexesha ekungelilo egameni ehle lenkosi Yesu and leyo nto izovusa inkanuko zenyama egameni ehle lenkosi Yesu. Sibone sele sowuzigudla uzivanisa kanti sekuqalisa ukugunya isono egameni ehle lenkosi Yesu. And eyona nto iphoxayo bazalwane kuyo yonke lento abazalwane bathi besebeyenzile uthi xa sekufika ithuba mntakadaniso lokuthi lo mzalwane makathathe kuvele kwenzeke bazalwane i-accident avele lo mfazi bekade vele mbhekile apha phakathi ebandleni futhi enokuzisondeza kuye ebheka into yokuba in future mna naye sizoba ifamily. Ekuvele kusuke kube khona insizwe elikhashi esebenze ukwedlula wena yakhawuleza ibifika imcele futhi ke uThixo avela athi uba bangqwamene emveni uba yenzekile loo nto uqale wena ufe emveni kokubone kungekuhle ukuqhela noma uqhubeke umkhonto uThixo ngoba into ibinqenelwa inhliziyo yakho ayenzekanga kodwa kwenzeke into ibinqenelwa uThixo. Letho kusibonela imshado bazalwane ngiyawukhuza. Bazalwane ngithethelela uJesu usebenza ngale ndlela. Umoya kathi uphephetha la othanda khona. Ngithethelela ngicela bazalwane ukuthetha le ndaba bese ngidlula. Sizabazalwane sisize and asidlali ensinsweni. Labazalwane sihlale mangqaluke. Uma ngqaluke uphelele ematyeni masesila asidlali igaba. Jesus. Okay, ninthethelele bazalwane sisiwe ndiyakhona bazalwane insizwa. Ya ekholiweyo ndasiniswa bazalwane ndina 10 years kodwa ufumana kwami evangeli ndafumana ngo-2022. Asakumba ngo-2001 ndifumana uJesu which is ndisindiso. But then ivangeli ngoba abazalwane ungamthola uJesu kodwa ivangeli lingabikho kuwe ngoba khona umehluko phakathi bazalwane kokwamkela uJesu nokufumana ivangeli. Ithi izwi likaThixo ivangeli lingamandla kaThixo. Afike bazalwane anqokoza uGoliath esiphondo. Emveni kokuba ngabe uGoliath senqokoziwe kubonakala uGoliath engawi ngomva ngoxa ilike belisa ngayo kodwa uGoliath awe ngobuso. Ngoba sekufike amandla kaThixo kuwe idimoni tatami lokufela esizweni ngoba idimoni yabona bazalwane into yokuqala uThixo ufika yenze xa fike khona nithethelele bazalwane ndibiza leli gama hayi ngoba ndithuka noma ndisithi khona onjani bazalwane osiswa phakathi kwenu kodwa ndinifakazela ngokasibulali owayenjani ngoba anqwenela ukunikeza izwi emveni koko ndinganinikeza into bazalwane impilo leyami sandelwe ngabazalwane abasinika izwi ivese emveni kwalinye holy hayi thina le bazalwane ukhona njani kuyasixelela ukuthi usuka apha sangakhamba ya sasiva amandla akasitshelanga lo mzalwane ukuthi umthetho lo uJesu umthathephi. Siyabona futhi ku-right but ke ngokwempilo leyakho ithini iyiselesele yini noma ingumnenga ngoba iselesele indlela yalo ayibonakali kodwa indlela yomnenga iyabonakala uma ihambapha yazophumapha kuyabonakala. Jesus Shwayeli ngicela bazalwane ukudlulisa kuqala before ndiyaqhuba namkelekile lonke bazalwane nifikayo namazalwane elisuba imana nje kuzo-athenda egameni ehle lenkosi Yesu siyanithanda futhi unibonela ubomi obunaphakade unibonela into kungenxa yothando lwakhe into ebangela uba
kube kanti kunje egameni ehlele Nkosi Yesu. Phela bazalwane le incwadi alizanga kuyo. Cha kungenxa yombono inkosi engibonise wona mntakadaniso Sunday uyakhumbula enceke kaThixo inkosi ndixelele uba ithini. Ngicela bazalwane sincedane ningithethelele noma ningixolele. Aniyo bazalwane le nceke ethulayo nento zikaThixo. Ngoba ndiyazi uba ekuthuleni kwami ibandla likaThixo lizonqoka. So makwanda abantu bazalwane abaphimiselayo noma abathethayo ebandleni khona ukuze ibandla likaThixo lithini bazalwane linqobe. Inkosi xa ndithandaza bazalwane sithandaza apha. Simele bathi indikhombisa ibandla. Xa indikhombisa ibandla ngicela sesivula incwadi kaBasekorinte bokuqala chapter 11 sofunda verse 10 no verse 13. Ndicibinisa le inkosi yethu. Bazalwane inkosi ngibonisa ibandla ingathi sihleli kanje bazalwane. Andithethi ke kakhulu nabantu abangakholwayo noma abangamukelanga uJesu noma abasanda kusindiswa. Kodwa ndithetha ngabantu okanye ndithetha nabantu noma ndithetha nebandla likaThixo eseliqinisiwe. Siyabona bazalwane, wena ongakamkeli uJesu asikaxoxi nawe kodwa uThixo utsho ngendlela atsho ngayo and ufanele uba ureply ezwini likaThixo noma wenze ngale ndlela afuna ngayo. But okwangoku ngicela uba bazalwane ndibonise ibandla. Kakhulu ixesha enzima apha kodwa bazalwane kubalulekile ukuthini sincedisane. Inkosi ndibonisa ibandla bazalwane sihleli kanje. Indibonisa abantu besifazane abathweleyo. Siyavana bazalwane? Lizondibonisa abantu abangathwalanga. Ingixelele ithi laba abathweleyo ngabesifazane. Kodwa ke sobe sicaciselana ngenye imini bichaza ukuthini mangabe sitsho. Ithi ngabafazi labo. Ngamanye amazwi umfazi umuntu ofanele ukuwulandela umyalelo wendoda yakhe. Sizwana bazalwane? Abantu abatshatileyo baba bayaziyo onto kodwa ngenxa yezi thina noma umuntu ongashadile indoda yakhe kubani bazalwane? kuJesu. Njengoba kunguJesu kufanele ukuthi thina as abantwana bakaThixo senze njani bazalwane? Silandele umgomo wakhe. Then usethu Jesu laba abathweleyo bona batheni bazalwane? Bangabafazi. Then azothi laba bangathwalanga bonke ngamadoda. But now uxakwa into eyi-1 kuukuthi aba banenwele amadoda anenwele ezinde kwenzeka kanjani ukuthi wona abe nenwele ezinde? Ngoba lithe izwi likaThixo xa ufunda kuhlike ezantsi lithe akukuhle ukuba ufunde endalweni. Inganitsho njalo ithi makufundwe phi bazalwane? Endalweni ukuthi indoda kukuhle ibe nantoni? Ibe nenwele ezinde. So now bazalwane seyiyabeka inkosi ukuthi kahle kahle akufanelanga kwenzeke kanje. Cela sifunde verse 10. Verse 10. Ngenxa yoko umfazi ufanele ukuba abe nomqondiso wegunya phezu kwentloko ngenxa yezithunywa zezulu. Okay, lithi elesizulu. Ngalokho ke owesifazane ngeSixhosa mase siyibeka umuntu obhinqileyo noma ngumphi. Izothi ufanele ukuba abe nophawu lwesithunzi ekhanda lakhe ngenxa yezingelosi. Nina bazalwane nina nisanda ukuphenduka ngicela niyifunde le nto mase nipractice ukuyenza. But thina bandla likaThixo elidala le nto bazalwane isisigxininiso. Cela sifunde uverse 13. Verse 13. Yahlulani nina ngaphakathi kwenu. Kufanele na umfazi ukuthandaza uThixo engagqubuthele. Okay. Zahlulelani nina ke bazalwane. Ewe kuhle kudala ndiyafisa bazalwane. Ingxaki into abangela ukuthi kube nje phakathi kwebandla likaThixo kunabantu abafumene imfundiso zabefundisi
abangamazi uNkulunkulu. Bangabo vele bazalwana befundise futhi ngeke uphikise, but now because of imfundiso abayifakayo phakathi kwebanga. Sivana bazalwana? Bathi hayi ningazembozi inhlo, kuthiwa ninganwazi nizoguga, ningasikhuphisi. Bazalwane asithi ibandla likaThixo malihambe bazalwane liye phandle noma kupho polikhona lithi bazalwane lihambe lithwele. Sekuncedwa kwakho nguKristu, but in terms of ngoku sila ebandleni likaThixo kufanele noma kunyanzeleki ukuthi ikholwa xa lize kuzothandaza kuba kuKristu lize bazalwane linantoni linesembozo ekhanda la litha izwi kuverse 10 lathi ngenxa yento bazalwane yezingelosi. Xa ungaqala phezulu uhlike linginikeza izizathu ezintathu. Le esifundileyo enye yesithathu. UThixo bazalwane uzisiqo ezingaphi ezisithathu. So bazalwane njalo into xa ngabifakaza ngantoni ngesithathu shuthi inkosi iyakungqinela lokho. Ngiyafundisa. But ke anikolayo. Cela sincedakaleni bazalwane. Sifune ukuthi senze intando kabani bazalwane kaThixo. Njengoba uThixo enjani efuna. Hayi njengoba okasibulala enjani bazalwane efuna. Hallelujah. Hallelujah. Alibonke igama lenkosi. Hallelujah. Ngiyacela bazalwane sisizakaleni. Lento idinga umthandazo endixa ungaqondi ifunayo umoya kaThixo ngicela uhambe uyibuza uguqe uthi Thixo ngicela undiphendule. Ingaba kuhle noma urongo na ukuthi xa ngaba ndithandaza kuwe ndinganjani bazalwane ngingembuzi ngingumuntu wantoni wesifazane. Mina bazalwane ndikhumbula kahle uJesu engixelela mntaka Daniso bazalwane ndithela incinci ixesha nginalo kodwa ngifuna sixoxe nje ngento encane. Ewe ndiyaqonda ngifuna ndivuthe, ewe ndiqhele ndivuthe, but na uJesu ufuna ukuxoxa ngale ndlela ufuna ukuxoxa ngayo bazalwane. Jongani mhlazana nandikhuza umntaka Daniso ndithandaza tatam uJesu ngcibe into ephela ndakhuzwa ngumuntu wefakazi. Kunezinto bazalwane esizokhuzwa ngabantu noma ngumzalwane othile asikhuze ngayo, but na ukulumkela ukufuna ukuba wena uzenze abantu abangaphandle, abantu abangakholwayo. Bathina abantu abangakholwayo xa sibaxelela uJesu baye bathi bona bazalwane balinde ukuthi yena eze kubo. Ukubheka ubungozi obunjalo ukuthi nawe uzibalele ekuthini ufuna uThixo azothetha kuwe, kanti ushilo wathi wobeka isithunywa phambi kwakho sikuxelele inhliziyo yakhe hayi eyaso lesi sithunywa esibekwe ngaphambili. Siyasizakala bazalwane. Amen. Bazalwane ngifuna sizakala ukuthi into ethethwe nguThixo ngivamile ukuyingqinela ukwenza lento kokuba bazalwane siqonde ba why esitsho. Seniphoxekile yini? Cela sithi izandla zethu. Hallelujah. Bazalwane lithi izwi likaThixo izono zokungazi, lithi izwi likaThixo zathalaniswa zabalelwa ekuthini azikho. Xa ungazi noma ke okay sisazofunda. Cela sifunde incwadi kaJeremiya chapter 17. Cela undifundele uverse 9. Uverse 9. Siyashumayela ke manje. Cela bazalwane sipractice lithi izwi likaThixo phaa kwincwadi ofunda izwi incwadi kaTimothy wokuqala Jeremiah chapter 17 verse 9. Verse 9. Ya bazalwane yabona ke namhlanje ninthethelele ngenzeka kuba inkosi vele yenze lento iyenzayo ivele ihambe kanje. Ya ekameni ehlele Nkosi Yesu singenze kanje lihambe kanje sifundisane ya emveni koku ke inkosi isenzele umsebenzi. Thandazela into eyi-1 ke wena enhliziyweni yakho xa inkosi isaqhubeka nokuthetha. Ngicela ubundifundela tata xa sele sifunda incwadi kaJeremiya chapter 17 verse 9. Bazalwane ncede fundani okanye masifundeni ukuguquka.
ngoba lithi izwi likaThixo xa ufunda kule ncwadi besuka kuye emazantsi, I think phaya ekugqibeleni uzothi uThixo xa ngabethetha okokugqibela bazalwane athi mna uNkulunkulu okanye athi thina athi asinawo amaphikankani ukulwela ukuthi uvele phakathi kwebandla bazalwane sokholwa uvele uliphikankani. Sizolixoxa le ndaba. Chapter 17 verse 9. Inhliziyo inenkohliso ngaphezu kwento zonke, isisifo esibi. Ubani na onokuyazi? Verse number 10. Mna Yehova ndiyayigocagota inhliziyo, ndiyazicikida izintso ukuze ndinike elo nalowo ngokwendlela yakhe, ngokwesiqhamo sentlonti zakhe. Hallelujah. Sifunda into namsibonga kakhulu. Inhliziyo le. Inhliziyo iyakhohlisa. Ngaphezu kwako konke futhi imbi. Oh Jesus. Ubani ongayazi na? Bazalwane sasikholwa kodwa lumkeli inhliziyo le yakho. Jesus. Ewe ndiyavuma usinsi uyakholwa uyafaka siyashumayela kodwa lumkeli inhliziyo le yakho. Oh Jesus. Inhliziyo bazalwane iyinkoke iyiphici inhliziyo. Jesus. Ongayazi na? Ubani ongayazi? Jesus. Inhliziyo le. Jesus. Uthatha umphathi athi umkhohlisi athi ikhohlise lenhliziyo le yakho mntu. Le yakho inhliziyo bazalwane ikubhadulise ibe nenkani. Abazalwane kukhuluma abantu bashintshashintshane ngepulpiti wena ngelo xesha bazalwane uphakathi kwebandla zonke iy'ntshumayelo ziwela phezu kwakho kodwa inhliziyo le yakho ayiphenduki. Ngoba iyakhohlisa. Ngizomemezela namhlanje okholwayo nongakholwa ukuthi ngicela bazalwane silumkele inhliziyo. Siyasibazalwane xa ngithandaza uThixo ngoba niyibeke phandle xa ndindodwa. Bazalwane ndiyibeka ngabazali indaba yenhliziyo yami. Ndithi Jesu nansi inhliziyo yami Baba wethona amandla igcwele kubona ifuna amantombazane. Inhliziyo yami ndithi Jesu inhliziyo yami ayiguquki kuba masunyayelwa. Inhliziyo yami Jesu lethi inhliziyo bandla bazalwane selinje ingxaki bazalwane bethu isenhliziyweni ngoba ubani uzimela ngentoba uThixo wazidala zonke iiphathi zafela kodwa wona ngento yodwa ukuthi inhliziyo le yakamayifile
Salwane. Ungaphenduki ngoba uyabona ukuthi abazalwana bakho. Ebantwini ngithetha ngenhliziyo ebathathu. Ngiyafuna ukuthi Nkosi ufuna ukuthini ebantwini bakho. Njalo uThixo lokwenza engathi mina ndisibona ze-weak. Kanti kuye bazalwanisi ngamandla. And kukhona abantu adingeka ukuthi bancedakale phakathi kwethu. And bazalwane zothetha nomuntu oyedwa. Uyazazi. And ngeke ndiprofethe because angumprofethi. Wathi lumkele inhliziyo. Ithele inhliziyo yakho yanamanye kangaka. Sashumayela ngaphambili umfundisi noma inceku kaThixo wena uyaphendula ngenhliziyo. Ngoba ingani inhliziyo yakho iyinhle ayifuni ukuphendula. uYosefu sisiwamithi sikaThixo uNkapani wamvalelekile wathi asibona usondele senze nokwabantu abasibone okubasebane yini Yosefu ndizokwenza bekale ngiyakuphinde njengaThixo lithizwe likaThixo waqonda ukuthi ewe ingavalwa iminyango avalwa ngofika Rufini, akekho umuntu ongabona kodwa ukhona obona efihle kwethu ukhona. Oh, Jesus. Khona nabantu bangaboni khona. Jesus. Hallelujah. Cela bazalwane kuvuka ibandla elifuna ubomi obungunaphakade. Ubomi obungunaphakade abuxhanyulwa noma ubani, kodwa uxhanyulwa ngabantu abahlambulukileyo nabangcwalisekileyo. Jesus. Thank you, Jesus. Let us funde Johane izofunda ndiyo. Ncwadi kaJohane chapter 17 verse 3. Ukuphila okuphakade yilokhu ukuba bazi wena uNkulunkulu wedwa oqinisileyo nomthumileyo uJesu Kristu. Ikhazimulisile emhlabeni ngifeze umsebenzi ongiphe wona ukuba ngiwenze. Njengalokho uyiphile amandla phezu kwenyama yonke, ukuba bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. Verse 3. Ukuphila okuphakade yilokhu ukuba bazi wena uNkulunkulu wedwa oqinisileyo
oqinisileyo nomthumileyo uJesu Kristu siyathandaza. Bazalwane, ukuphila kwakhe, yabona abantu bazi uNkulunkulu kanye noJesu, indlela yabo iyafundeka. Ayidingi noma bazalwane uJesu umbuze, umbhekile nje uyazixela ukuba inhliziyo yakhe, ngoba uJesu akafuni nisuke kule ndaba enhliziyo. Bazalwane, uthi umhlabeleli, oh Nkosi Jesu, yilungise, iqokise, uyenze msulwa, yilungise, ilungise, iqokise, uyenze msulwa, yona ilungise, ilungise, iqokise, uyenze msulwa, hlamba 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 inhliziyo yami uyenze msulwa, ilungise, ilungise, iqokise, uyenze msulwa, ilungise, ilungise, iqokise, uyenze msulwa, yona ilungise, ilungise, iqokise, uyenze msulwa, yona. Haleluya. Siyathandaza bazalwane. Mamelani, sesithandaza, ngicela ungazikhathi. Okwesibili, ngicela ungabi ngumfilisti okanye umzenzisi sele sukhona. Ngicela ungazikhathi, because awukhathi uNkulunkulu, awukhathi bazalwane, awukhathi bani, kodwa ukhatha wena. And ukuphila okuphakathi kufunyanwa noma ukhanyulwa ngabantu bazalwane abamaziyo uNkulunkulu oqinisileyo. Ngiyahluphekela bazalwane, ngihluphekela kwami. Cela sivala amehlo, siphakamise izandla, siphakame sonke. Siphakamise izandla zethu kakhulu. Sisho Nkosi, sithi Nkosi, we surrender all. Singabahluleki thina ngokwethu, akhona siyaziyo. Inhliziyo yethu iqalile, inhliziyo yethu iqalubonakala. Elabababasaya, Baba, Jesu,
Nansi moyo uNkulunkulu wethu onamandla singene ezintweni ngenxa yayo. uNkulunkulu wethu onamandla simoshile ngenxa yenhliziyo. uNkulunkulu wethu onamandla sidlulile. uNkulunkulu wethu ogcwele ngenxa yenhliziyo. uNkulunkulu wethu onamandla ebusuku Jehova siyisondeza kuwe Nkosi wenhliziyo. Siyisondeza kuwe moyo ogcwele. Siyahluleka thina yilo. Siyahluleka Jehova. Iyasehlula le nhliziyo. Iyasehlula Baba. Iyasehlula.
Ndiyafuna sithandaze bathandekayo, nomntu othi intliziyo yam indenze ndangena ezintweni ebendingafanelanga ukungena kuzo. Abanye babopha abantu ezintliziyweni zabo amathobeli, kodwa unethemba loba uyezulwini kunezinto ozibambe ngentliziyo, kunamagqubu owabambe entliziyweni yakho. So kuba namhlanje sesithandaza othi Jehova, I need a deliverance. Ngidinga Nkosi ukuhlangulwa nguwe, ngoba nenhliziyo iyangehlula, ngoba nenhliziyo iyangebisa. Ubaleke uze ngaphambili sithandaze nawe ukuthi Nkosi, ngidinga wena uba undihlangule. Ngidinga i-deliverance esuka kuwe. Baleka nje uze ngaphambili sithandaze nawe ukuthi Moya Ngcwele, nceda inhliziyo yami. Ogqirha bakwazi ukufikela enhliziyweni, abathandazeli bakwazi ukufikela enhliziyweni. KuJehova yedwa igqirhelazi inhliziyo. Ukhona nje singathandaza nawe ukuthi Nkosi, nceda inhliziyo yami. Thank you, Jesus. 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 Agalambela kobo uzothandaza naye. Doshalamanda sikabando salamanda. Rikamando sekenderi mokosaya. Rinaba sakamanda ilasika. Alima sili mahanda. Ropo koshika manda labosika. Rikalababa sitaya. Moya Ngcwele, yebo Jehova, Nkosi umphilisi wenhliziyo, Nkosi umazi wabo bonke okusenhliziyweni. Ngegama likaYesu waseNazaretha, ngegama likaYesu waseNazaretha, siyathandaza Jehova, siyathandaza Moya Ngcwele, siyathandaza Moya wenyaniso, egameni likaYesu waseNazaretha. Wena Nkosi ubona kufihlakaleni, wena Jehova uyayigoqagoqa, uyayitikita inhliziyo yomuntu. Nkulunkulu wethu onamandla, athi Nkosi ohlabelelayo, wena Nkosi uyagazi futhi uyandihlolisisa, ubhekisisa imicabango yami. Nkulunkulu wethu onamandla, nakuNkosi umntwana wakho, hlangula Jehova egameni likaYesu waseNazaretha. We thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sicela sithandaze nomntu namhlanje, mhlawumbe kunomthandazo nawo onelwe ngaseni Inkosi uncede kuyo. Nawe ungavaleleki ngaphandle, ubaleke nje uze ngaphambili sithandaze nawe egameni likaYesu waseNazaretha. Mhlawumbe uyagula, mhlawumbe unemithwalo, baleke uze ngaphambili sithandaze nawe. Uyawuyisa umoya wami, uyalwehlisa uqedwa lami, amehlo ami ajonge kuwe, yena uyalwehlisa uqedwa, uyawubuyisa, uyawuyisa umoya, uyalwehlisa, uyalwehlisa uqedwa lwami, amehlo ami ajonge kuwe,
Uyawubuyisa, uyawubuyisa, uyalehlisa, uyalehlisa, uyawubuyisa, uyalehlisa, uyalehlisa, amehlo ami, uyalehlisa, Thank you Jesus. Ishayele umshumayeli besikhonza ngezwi umntakasibulala izandla egameni likaYesu waseNazaretha. Nawe ke uzishayele izandla kakhulu ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Siyabulela ke bathandekayo, uThixo anisikelele. Siyabulisa kakhulu kumfundisi wami uTakakhonga, sibulise kakhulu kumama wami uThixo anisikelele. Siyabulela ngobukhona benu, siyanamkela, senamkeliwe egameni likaYesu. Hallelujah Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Phezulu Yesu, phezulu. Phansi ngoSathane, phansi. Phansi ngamadimoni, phansi. Phansi ngabathakathi, phansi. Phansi ngomjolo, phansi. Phansi ngamadlozi, phansi. Hallelujah. Phezulu Yesu, phezulu. Hallelujah. Jesus. Siyabulela kakhulu ke bathandekayo, ngicela siphakamise izandla. Siyakhonza ngomsoco 6 o'clock. Ngiyacela kakhulu silibambe ixesha mntakasibulali, kube late wena namhlanje egameni likaYesu. Siyacela ke ngomso ube ngokuqala ngegama likaYesu, ube umzekelo omhle egameni likaKristu Yesu. Siyabulela moyingcwele, siyabulela Thixo wethu, sikunikeza uzuko Jehova, sikunikeza imbeko egameni likaKristu Yesu waseNazaretha. Siyabulela ke Nkosi, bathwala bafihla abantu bakho, uNkulunkulu wethu ongcwele, ubagcina Nkosi, balondoloze ezintweni zonke egameni likaKristu Yesu waseNazaretha. Ubaba lonothando nobudlulelo kaMoyingcwele bungaphumula kuthi sonke, azabuye uMoyingcwele azolanda ibandla kuthi kube kunaphakade. Amen. Ngomso ke bathandekayo, uzobe kushumayela umpostoli omkhulu, nimeme nabanye abantu. Bebekhona indoda enkulu, indoda kaThixo ezobe ikhona namhlanje, iodwe somewhere egameni likaYesu. Ungaphumuke ungabulisanga mntu, ungaphuma ungabingelelanga mntu egameni likaKristu Yesu waseNazaretha. Nangamanxeba ezandleni nalelinye, nangamanxeba esandleni nalelinye, nangamanxeba esandleni